Kadeti Radničkog u subotu su igrali i prijateljsku utakmicu protiv košarkaškog kluba Slodes. Reč je o ekipi koja se takmiči u višem rangu. Pozvali smo ih da malo odmerimo snage u ovoj božićnoj pauzi u prvenstvu i da se na taj način spremimo bolje za kraj prvog dela sezone. Ostali su nam još 3 kola do kraja prvog dela sezone. Sljedeće kolo igramo u gostima protiv košarkaškog kluba Beo Stars, a tamo 19. ili 20. januara igramo kod kuće protiv košarkaškog kluba Šuter. Nakon toga slede 2 teške utakmice. Igramo, znači, pre svega naredne 2 utakmice protiv ekipa koje su plasirane trenutno na sredini tabele. Koliko uspemo da ostanemo neporaženi, idemo u goste košarkaškom klubu Partizan, nakon toga dolazi nam u goste košarkaški klub FNP. Ekipa košarkaškog kluba Radnički i dalje se bori za prvo mesto na tabeli. Trenutno smo neporaženi u takmičenju, trudimo se da iskoristimo pauzu kako bismo se što bolje spremili za nastavak prvenstva i kako bismo te jače utakmice koje nas očekuju dočekali spremni. Trener i uprava kluba zadovoljni su dosadašnjim učinkom u sezoni. U principu vidi se napredak u ekipi, zaista rade jako dobro, iz utakmice u utakmicu ispravljamo neke greške koje primećujemo i zaista uspeli smo i pored toga što smo ušli u viši rang takmičenja da budemo neporaženi, što je za sada jedan jako dobar uspeh. Do kraja sezone košarkaški klub Radnički pokušat će da se izbori za plasman u prva 4 mesta u grupi.